Simba Entertainment presents Agasobanuye Films presents ibintu byose ni presents n'ubundi niko Intrepid Pictures sabo bonyine they called Ride of a Day ari bonye izina rya filime azaba beshya kandi n'ubundi byose ari kimwe ariko amambaye bicaho byagaciye gasanga Veda inawereke mwananje hakuno yo mwemere guparika indege Captain over indege yarandingaga hakuno nuko filime tuyitangiye. Sorry, I don't speak Spanish. Babari ariko sivuga Espanyol. Yeah, first time. Ubwambere uje muri Espagne. Yego. Where's my luggage? Ese imizigo yanjye Unfortunately, it's still in San Francisco. Chomekere yo mobile sha. Anyatino show. Hakuno. Okay, yo. None nice hamwe reka tujye utuntu dukora dutuje. Where's my luggage? Ese imizigo yanjye Unfortunately, it's still in San Francisco. Utwihanganira ariko yo iracyari muri San Francisco. Byiza hakuno. Me, can you call the airline and tell them to leave my Sali wabahamagaye bags in San Francisco? I'll be back before they get here anyway. Ukababwira yuko imizigo yanjye bayirekera San Francisco ko n'ubundi ndishobora guhita ngaruka. N'ubundi nzagaruka bataragera inaha. Urabizi abantu batwaye imizigo myinshi akenshi ntago imizigo igendera mu ndege bagenzemo. Hari ukuntu kagwo hari indege zishinzwe gutwara imizigo za kagwo. Hakuno. Umugabano yarageze ku kibuga cy'indege asanga imizigo ye yasigaye San Francisco kandi wageze muri Espagne. Tamagara umuntu aramubwira ati babwira imizigo yanjye babe baretse kuyizana n'ubundi sindi butindi naha nshobora kuza gukata ngahita nsubirayo mbere yuko iyo ndege izanye imizigo yanjye igera naha nayisangira iyo giye. Barakwereka hakuno hari umusaza uri ku kibuga cy'indege Bruce Willis uramubona yamukiniye filime nka Red Retired Extremely Dangerous rimwe na kabiri yamukiniye filime nka Die Hard zose A Good Day to Die Hard. Die Hard. Hey. I was Henry Canfield do. Bega film. expecting Josh. Rinsko Josh ari buze kuno. He's asleep on the boat. Arasinzire mu gato. Ya mujinga. Hakuno. Good to see you. Good to see you. Kiza kongera kukubona mwana. Kiza kongera kukubona. Good to see you. Good to see you. Hakuno nta kindi cyabaye. Ese yinjira imodoka. Best in a while. Meze bite se mwana? A gospel quartet come through here for about 6 weeks. Yeah. Posting. Utuntu nabonaga tutari kugendana neza mwe ntago mwa mubibona ukuntu sound ibigenda isigana n'iminwa y'abantu gasaba umuntu ari gusanira ibintu barangije kuvuga kare ntago ari sawa. Hakuno ya none ubwo twagiye gake gake bucece nje bize bitse aciye magahe Come through here for about 6 weeks. hakuno telefone yaramuhamagaye uyu nguyu Picasso expert from Oregon State. Picasso expert uturuba bakora abahanga muri bya bintu bya Picasso baturuka muri Simba Picasso expert from Oregon. baturuka muri Oregon. Perspective. Mwana ukuntu mbona ibintu si kubibona hakuno ndetse muzi yego. Look, could I call you back in a few hours? Wareka nkaguhamagara mu masaha make ya mukanya mwana. Bye. Sawa bye. Umukobwa ari umuhamagaye sore hano Henry Canfield yagukiniye Superman yagukiniye aya ni si harya The Witcher yagukiniye Mission Impossible ibindi byinshi byose filime nka miliyoni yarabikiniye hano rebe. One call, Dad. It's vacation. Papa nakaruko. It's just a real bad time for me to be away from the company. Ariko ntakubeshye nicyo gihe kibi cyo kujya kure ya company yanjye. About this vacation, Will. Wa mwana w'imama yishimiye vacation twajemo hano muri Espagne ahantu ku mazi rebe. Will hakuno mama w'umwana yabonye umwana Jakuno ni famille yaje mu kantu kakava kantu. Thanks for groceries, hon. Urakoze kuzana imboga rata sheri wanje ngabona bavuye guhaha ibintu by'ibiboga. Oh, finally here. Nyuma na nyuma twese turi hamwe. How's your flight? Urugendo rw'indege rwari rumeze gute? Close right across. Indege yazamutse igenda izenguruka gace irongera iramanuka. The vino won't fix. Nta kindi cyabaye n'inywa ka vino byose birekemuye. Now, why didn't you get that suit off? Looks like an accordion on you. Ase wabanje ukavanamo ibyo byenda by'amakote n'ibiki ko mbona bitakubereye mwana. Golden Gate Bridge. Oh, for heaven's sake. Mwana ijya wumva ibyo kubwira. You left behind from last year's Hari trip. imyenda wasize hano twasize muri ubu bwato umwaka ushize genda bari ushaka. I'm waiting for you when you're ready.
See what I mean? kandi turatugutegereje n'usoza. When I got here, she was like, beer's in the fridge. Mwana wabyumvishe ngikera hano nanjye mama niko yambwiye ngo byeri ziri muri picked you best. Gusa mama gukunda cyane mwana. Petit frere we hakuno. Rebe. Reba mwana. Yeah, this is Will. Uyu bamwita Dara, uyu bamwita Will. I used to tell everybody he was an only child. Mama wawe yajyaga abwira abantu ngo niwe mwana agira wenyine. Josh was born. Ariko yambyaye mbere Josh aza kuvuka nyuma. Muze avaye tu. Wari seriye. Byana mwe kumba mbona mujenjetse. Iyi si muzayibamo muti nkonda gutyo. Right with Godzilla. Hanyuma se kuza mu modoka uzanye na papiri ya Godzilla byari bimeze bite? Yeah. Just take Muze bamwita it Godzilla. nice and easy. It's only a week. Umusa. Woroshye umutsi n'icyumweru kimwe. It's a sweetie. Cyenda cheka papa we n'umwana mwiza. She grew up in a Soviet orphanage. Uyu mwana yakuriye muri oruferina y'abasovieti y'abarusiya. Niyo mpamvu avuga ngo papa n'umwana mwiza. Abarusiya nta mikino bakurira gisirikare. Reka nkuremo imyenda. It's a government job. You have to tolerate the bureaucracy. Ni akazi ka leta. Hari ukuntu rimwe na rimwe uba ugomba koroshya When the umutsi. government tells you to move, so Ukamenya igihe ukorera ibintu mu gihe leta ibikubwiye. everybody likes it. Ariko ntabwo ari abantu benshi babikunda. Josh and I never got to have the same friends. Jye na Josh ntitwigeze tugira inshuti zimwe na More than 2 years in a row. Not imyaka hafi nk'ibiri ikurikirana. 12 different countries over 18 years. Nanavuze ko mu myaka isaga 12 twabaye mu bihugu 18. Ariko mu bihugu 12 mu myaka 18. Weird local sports. Excuse me, my man. We both played basketball and ran track in the Comoros. Remember? Ariko n'umwana uribuka tukina basket. Twese twakinanaga basket tugatwara imodoka tukina muri Komore. It's over 5 for 3 and Will was pretty much the all-star everywhere we went. Ahantu hose ariko twagiye twabaga turi abastar. Ariko no mama wabaraza. Mbega. Before we start, I just Mbere ko want to dutangira. say how happy I am that Jye we're nagira mbabwire ukuntu nishimye. around the table again. Kuba twese turi hano nk'umuryango iruhande rw'ameza. It's a family. Ntabwo mwari muzi ukuntu mbikora. Kubw'umuryango mwana tunywemo. Banywamo. Filime nuko dutangiye. Bahise ngo iki? They call the light of the day. Of a day. A day ni the day. I don't remember. Fishes. He Hey, fishes. God. He fishes. No, guys, seriously, please. Reka mbabwire mwana. I want to hear the story. Jye nshaka kumva inkuru yose. Rekiri hano. It's his forte. Agatelefone karasonnye muze yabona urwana rwe rutangiye kurata ku meza kandi baje muri vacation. Where are you sleeping tonight? You're not asleep. Ijoro urarara. Jesus. Ntago muri burara ni mwabajinga. Papa. If we work together on this, I'm Ibi nidukorana. sure it's gonna be Ndabizi. official for both. Twese turaza kubyungukiramo. Umusore yagiye kuri telefone ku ruhande. This Thursday, I'm out of the Kuri country, uyu wa kane mwana. so Ikibazo ntabwo ndi mu gihugu. Rero. Hakuno sinzi ibyo bamubwira kuri telefone. I understand. Sawa ndabyumva naribi. Sawa bye. Hakuno rebe. Ibyo byarabaye umusore hano. Casey, this is quite dangerous. Mwana ibi bintu biteye ubwoba. Rebe. Shishika mwana. No secret story. Yagarutse. In the family for a while. It's not going anywhere. Please, tell me, come on. Rata mbwira bimeze bite. Josh, that's Josh, No. ibyo birahagije rata bari gutera story ku meza mu masaha ya nimugoroba. Before- Namwe murabizi abantu basohotse They go- mu ka vacation. fantastic story. What really happened was that he took me out when I'm 10 years old, spearfish. Please, no. Will is the fisherman. All right, before Rata mureke mbabwire. they go off on any kind of fantastic story, Mbere yuko mujya mu zindi nkuru what rata reka mbabwire. happened was that he took me out when I'm 10 years Byabaye nuko wanjanye hanze. old, Kera gifite imyaka 10. spearfishing. 10 years old, Mfite imyaka 10. spear my own Tukajya kuroba. flipper. Najya kuroba urusiripa rwanjye rwari mu mazi nkaruroba nzi ko ari ifi ndobye. One finds this hilarious. That's just Abantu bose bakanseka. Iyo niyo nkuru. Iyo niyo nkuru. All night. Yaraye ijoro ryose ari kurira ngo bamusetse. Cried himself to sleep. Will would make this noise when he cried. Josh could tell you. He's like Uzi urusaku yateraga muri umuna Josh nabikubwira. Hakuno bari guserereza umusore papa nawe wimenyera. what? This is not the day for a joke. Papa uyu ntago ari umunsi w'imikino ariko. Ebe. Sorry. Henry Canfield. Akabo n'umuhiti. Stay the week. Sinzi nimba nzamara icyumweru cyose mama. Ngwiki. Umpe. I'm Fata bye. Mom. I Babarire mama. have just found out Ariko aka kanya nibwo nkimara kumenya he ko is officially bankrupt. kampani yanjye amafaranga yadushiranye yakennye ngiye guhomba. Ngiye gufunga. Umpe. Hakuno. What? Iki? Ze. What are you talking about? Kuvuga ibiki wa mwana we? Mwana co yifite agahinda. Kampani ari guhomba. Will. Ukene wawe umeze nabi ari igihe kigera. Kabona ibintu byose biri kukujabuka. Ntibikunda uko wabipanze. Rebe. Hakuno.
filime witonze gake gake bucece hano mu karisiye uze wansomeje se inywere n'ubundi ni ibikwica mwana hakuno bucece mu gace. Sorry I went off you at dinner. I'm sorry you're going through such a difficult time. babarira ibyabaye kare turi gusangira papa ahubwo nawe wihangane kubiri kukuba wa mwana we zehe ebe urakoze papa urakoze gake bucece masaya ni mugoroba uyu mugabo shano mu Good wind tomorrow. ejo hazaba hari umuyaga mwiza muri iki kirere yego papa musaza Bruce Willis ukina filime zirimo za Die Hard zose gukina filime nka Returned Extremely Dangerous ese muriteguye hakuno yuwaga telefone karamusonanye umusore Will we umusore witwa Will hakuno papa na mama barabibona umwana afite stress z'ubukene hakuno bari bazi we zirikari kukomeza amujinga uzi kukomeza Will ntabwo ubyumvisha bwa mbere umigira papa hakuno mu mazi nyine bari kuryoshya yisoke bafite n'akantu k'akato kabo ubwato bagize gutya babuparika hagati mu nyanja rero anka tugiye kuyirekurira hano ku buryo ubwato buhagarara hano anka bayita igifashi mu kinyarwanda cyane cyo uyarayirekura tayari manukamo hasi ebe eri hano Will mwana we mwana afite stress ari kuri telefone nanga yivo Will When you get a minute. nubona akanya uzumfashe nkwereka utuntu mfasha hano Keep it in. fasha umuyaga utaza kujyana ubwato Will yaje hakuno yicara ku yindi Will hakuno zazamuka hejuru aze banza ahindura mu mahema y'ubwato hari ukuntu ayahindura n'ukuntu bari aho ari akato kabaciyeho kirukanka k'ibijinga bibiri ayo byasinze do ebe iri gusiganwa bari kurya sho bakaraga amaryo bagira gute na gute kuko numva nkumbuye ku mazi we umusore hakuno ku gatelefone kaya kagiye ku gatelefone fora y'ubwato itangira kwikatisha hey! kandi muze yaramubwiye ngo mfasha mwana kuri hano fora y'ubwato irikaraga wirwa kigwaryiwe warwana we ntabwo uri kubona hey! hakuno yapu kobwa icyuma cyari kimukasa umutwe manuka bihuse hano mana yanjye umeze neza yego umeze neza hakuno umeze neza umeze neza rata aza kumena neza Will baramuhamagara hano uze n'umushinya fata igitelefone agita mu maso kunyinisha uze wasaze papa iriya ni kariyeri y'ubuzima bwawe ijugunye mu maso we muri ubu bwato harimo abakore mwana we Martin birahagije meze neza nta kibazo meze neza nta ribi hakuno abuze gato umukobwa icyuma cyari kimumenye umutwe tu bya byuma bigenda bikontorora umuyaga ngiye mu mujyi nta muntu ugira ikintu akeneye uze kunshakira imiti muri farumasi unzanira imiti yo kuvura umukobwa ariko nanjye murambe dukashi ndakenera kashi kira gutya ari hafi ubanguke wihuse Will umusore yicomeka amazi agiye mu mujyi aje kugura utuntu duce twibanze wenda gure n'akandi gatelefone cyangwa iki ubundi bari hafi n'umwaro do hafi ni hafi nyine kwa kundi abari nko kuri kakarwa ngo barohaho abakobwa shaka kuza Eric Classic kurumva n'ukwijugunya mu mazi gato ni iminota nke ku muntu uzi koga akabara hageze kugura n'ibyo bamutumye n'utuntu tw'udupfuko n'iki byose ayo hano sorry ebe jana shyira n'igiceri ibintu by'ibimashini biba biri hano ibihugu byateye imbere kera
simukagire ngo do gukoka n'ugushyiramo igiceri mu mashini hariya hakuno ibyo byarabaye umusore ari mu kagigi gusa umusore ngo kampani yiwe irimo guhomba nawe nta cyizere afite ko ibintu biraza gukomeza bigenda fresh gake ebe yano no kangufashe ze yazanye abana be mu kantu k'akavakeshoni baje kwirira show baje mu karuhuko ebe ko bari hano ari ku bwato bw'abari abantu bari kubuzenguruka sinzi umwana mukuru yagiye mu mujyi agiye kwizerera mu mujyi do Geranda agarutse hano ubwato bw'iwabo arabubura ubwato bwa papa wiwe bari barimo nka famiye aho yasize buhagaze nta buhari iyi basore biramucanga baginga se bagiye baransiga cyangwa ebe byarabaye kugeza hano ubwato bw'iwabo arabubura ntabwo ari kubona aho yabusize Hey, gusa see where that boat went? wigeze ubona aho buriya bwato bwagiye wapi Agasobanuye iyo umenya atanakiza wapi ntabwo nabonye ariko umusore uze gutya arabanza aroga. Any of you see a boat? Data nta muntu wigeze abona ubwato sailboat bwa bwato wapi ntabwo twabonye urugero yicomekamo hano filime witonze ibyo byarabaye ubwato bw'iwabo amaze kububura urumva ntabwo wahita ugenda ukomeza kuzenguruka hafi aho urebe yuko uza kubona wenda nk'ahantu baparitse hari n'igihe nabo baba bagiye mu kantu ho gatoya bakaza kugaruka rebe umusore yaje hejuru y'umusozi ahantu hejuru hirengeye ku buryo arabareba mu nyanja hafi aho hose sasa kugera hano ubwato bw'iwabo yarabubonye bwisha ahantu mu ibanga ry'umusozi ubwato bw'iwabo yarabubonye kugera hano ubwato yakabubonye mama sako mama bimeze bite wagwanye ebe kugera mu bwato nta muntu urimo kugera mu bwato nta muntu n'umwe urimo iyi sinzi abantu bajyanywe na nyamurigita ni iki umusore biramucanga biramucanga ubwato yari asizemo famiye ye yibese gato agaruka ntabwo hari kujya mu cyumba kimwe cy'ubwato wapi famiye ziba zifite ibiceri ku buryo bagira akato kabo cyagiye kugera mu masaha nimugoroba bagarutse mu mujyi za kuri polisi mumfashe sinzi icyabaye ku muryango wanjye sanga abapolisi hano bari kwikinira ikarita bamurya sinzi wenda babwira ko hari ikintu cyabaye ku muryango wanjye ubwato bwacu sinzi icyabubayeho bandye yasa avuga icyesipanyoro yebe Captain Pizarro, you are? banyita Captain Pizarro uri I'm Will Shaw. je banyita Will Shaw Where are you going? ugiye he ndahita yibeta inyuma Teléfono, ahora viene, ¿vale? ndahita ajya kuri telefone umusore amubwira izina rya ndahita yibeta ajya kuri telefone gake bucece urebe gasanga ngwino ujye kunyereka aho ubwo bwato buri take me to the boat ngwino ujye kunyereka aho ubwato buri bwatinze bahita binjira imodoka aza kumwereka aho ubwato buri reka amasaha ari kwisunika amaze kugera saa 2 za saa 3 za nimugoroba aje hakuno aza kumwereka aho ubwato buri muri filime witonze gake bucece nuko filime tuyitangiye zagira umuntu wivugije Please, Mr. Shaw, relax. uriya se nini uriya wetuza ariko Mr. Shaw Can I call you Will? Nata nkwite Will ukaba yasanze How do you know my name? uzi izina ryanje gute Father told me. mama yarimbwiye Where is she? I can take ari you he to her. aha kujyana na Family, come on. ndetse n'abandi bo mu muryango wawe naje kukwereka aho bari uyu mugabo hano ufite imbunda mbona bari kuzenguruka hafi y'ubwato bw'iwabo musore polisi itangira kumufata musore yirwana ukuntu ubona abantu n'akeza kaba
bagenza ukabona musore kize gutya ahita yiruka. Hakuno umugabo musore Willy yaracitse. Will Show yari yaje baje muri vacation yahise acika. Hakuno filime witonze arabanza imodoka za polisi arabanza. Niyo bagiye kuguhana bagushinza kwangiza imitungo y'igihugu ibikorwa remezo. Ibikorwa remezo leta yakserera bigishisha caho. Nabibonye ko nta keza kaba bagabo nta keza bari kumushakira abangaba urebye nabi bana kwica. Urebye nabi bana kwica. Hakuno baramugonze n'ishyamba. Ishyamba za hakuno fata urwana hakuno fata icyana cyana bagicanaho ikigoryi shiraho hari waje atabara kumbe muzehe papa w'umwana tubya ramwabigoryi mwe muza mukinira ku mbyaro zacu uzi ukuntu umwana avuna muzehe n'indwanyi arashaje ariko mfite ukuntu cabiranya abapolisi hano muzehe cabiranyije abapolisi hano. Will ngwino tugende mwana wanjye haguruka ngwino tugende hakuno maco rebe. You okay, Will? Meze neza Will? Yeah, it hurts. Just got this shit kicked. Kuri kunja Got on me. Mwana bari abacinga barankanze. Where's Mom? Where's Josh? Ese mama ari hehe na Josh murumuna wanjye? I'm not sure where they are. Sinzi ahantu bari mwana wanjye simbizi neza kuki. See, where's Mom? Where's Josh? I left them with you. Ndakubashije ngo bari hehe nagusiganye Men nabo. came on the boat. Hari abagabo baje mu bwato. They put a gun to my head and they took your mother Banshyira imbunda ku mutwe. and Josh and Dad. Twara mama wawe Josh na Dara wa mu. What is happening? Ese nibiki biri ku? What? Babarire mwana Sorry, wanjye. what? Papa iki? Umbabarire. Yihanganire mwana wanjye. I don't book gospel quartets and Picasso experts. Wa mwana narakubeshye ntabwo ucuruza ibitabo. Oya. The job I do with the embassy. Nta nubwo ndi umukozi wa ambasade. Oya. The only thing that's true is that Kuri konyine ni. I've worked for the government a long time. So what do you do? Nuko nigeze gukorera leta kandi nkayikorera igihe kinini. None ubukora iki? It's a branch of the agency. Nyine hari ishami nkorera ry'ikigo runaka. It's a special branch of the agency. Ni ishami ry'ikigo runaka nahoze nkorera nyine mwana wanjye. And Mom Hanyuma and mama Josh. na Josh You don't treat me like an idiot. Papa kubera icyo ufata nk'ikigori. Ntabwo ndi ikigori. Mom and Josh are gone. You're CIA. Papa mama na Josh bagiye ubwo CIA. And you don't know where they are? None ntuzi n'ahantu bari. Babarire mwana wanjye. Babarire. Uze. Is something you did? Uze hari ikintu kibi wakoze? Then maybe yes. Yego, hari ikintu kibi nakoze wa mwana. Okay. I'm sorry, Will. Babarire Will. There's no way I could ever explain that to you. Nta buryo nagusobanuriramo ibi bintu ariko mbabarire. Get your mother back and Josh back in dark. Gusa ndagusezeranya mama wawe na Josh ndetse na Dara uriya mukobwa turazi ko bagarura. We tuza. Zekira agatelefone karasonye. Fata agafone hano. Bruce Wills. Uyu mugabo n'umwihanduza cyane. Yeah, it's me. Wowe mwana yego ni jye. Kiri kujya mbere. I'm on my way now. Ndi mu nzira kakanya. Where are you? Ibice byabaye uri he? Ndi mu rugo. I need Bibaye saa 9 za mu gitondo. to see you. Nshaka kukubona. Kore wamuhamagaye ndahita mubwira ati nshaka kukubona. Turi hehe? Turi Madrid. Muri Espagne. Ahandi haba ya kipe mfana. Hakaba na ya kipe mwambara. Sigaye bambara nako. Ariko nje naga ariyo mfana nje mfana umweru. Ibintu bya kipe y'Imana n'igihugu n'abantu. Real Madrid apana Atletico. Ranga mutima yanjye nahaba aryamye. Hakuno se yaje hano. Banza fata kabunda, fata iki byose. Suka utuntu tunini muze baba bageze no muzabukuru ntiwamenya ibirwara baba barwaye. Bya rukenyura na bya rusoka. Tugende mwana, bino tugende. Show. Ageze mu zabukuru namwe murabizi indwara zo mu zabukuru. Uranakorora urugabo guciriye umwijima.
Ntukacire urwagashya. Uzuye hano to. I'm gonna meet character. Need your help. Ngiye kujya guhura na Karaka ngira ubufasha bwawe. Naza kuguhamagara nyuma. Hakuno. Umuntu yahamagaye ati ngiye guhura na Karaka. Naza kuguhamagara nyuma ariko ngira ubufasha bwawe bubizi. Ikindi cyabaye gucomeka akamodoka. Ngiye kujya guhura na Karaka. Hey! Hakuno barakwereka hari undi muntu uri gufunga imbunda yaba mudahushwa ashyiraho silencer. Dore umututu w'imbunda nini. Hey! Kandi urebye neza bisa nk'ari ku gisenge cy'ahantu umusaza aje. Iyi filime witonze gace gace bucuci. Zigenda muri ka Audi. Karaho gasanzwe ariko nta bitanje. Nta byadanje. Does Mom know? Mama arabizi ibyo ukora. Yeah, she knows. Yego arabizi. She knows everything. Mama ibintu byose ababizi mwana. She's my wife. Reka n'umugore wawe. Not tell me this. None se kujya utabizi. Nta buryo nari kubikubwira. No way, Will. Weri nta buryo na bumwe nari kubikubwira mu mwana wanje Will. Oya. Would have never been Ujye kubwira umwana ngo ndi maneko. to tell Nagiye mu nama ahantu ngiye kubona mbona meya aravuze. you what I do. Ngo mwese mureke duhaguruke ngo twakire maneko w'akarere ndumira. Zeyano. Who's that? Uriya ninde papa? A friend. Ni inshuti yanjye. A friend ni inshuti. A friend mu bisomaye. Accent mukoresha muzivana. Urazikomera neza mwana wanjye, sibyo? You're a great son. Mwana wanjye urarenze, sibyo? Renze mwana wanjye. Ndaza kugaruka mu kanya, ndagaruka mu kanya. Hakuno. Rep. Kize gutya. Hano uza kuvugana n'umugore uri hano umwana asigara mu modoka. Vugana ariko bisa nkaho baziranye ukuntu si wamenya. You okay? Meze neza? No. Oya. Are you hurt? Iki kiri kujya mbere wababaye? What did you do? Wakoze ibiki? You set me up? Warangambanira. Did you set me up? Cye ngugambanira. Warangambanira. They took Lauren Uri kuvuga ibiki Martin? and Josh off the boat. Batwaye Rory na Josh babavanye mu bwato. Who did? Uri wanje n'umwana. Bandise. I can't help you if you don't talk to me, Morty. Mali, nta kintu nagufasha utamvugishije ngo ubwire. Laurie. Ndajanye umugore wawe Rory. Who did? They got Who did? Ni ndabifu. case from. They wanted back. Abuzi twambuye igikapu briefcase baragishaka ko tukibasubiza. Who was they, Kigali. Gene? Ubundi ni bande Gene. They gave me 24 hours, Bama amasaha 28 or they're gonna kill them. cyangwa baze kunyicura umuryango. It's a briefcase. Igikapu kiri he? Igikapu kiko wapi? Case went straight up the line. It's Igikapu twagiye tugihererekanya gutyo mwana cyaragiye. Don't fuck with me right now. Wikina nanje Karaka. Nakwiyamye wikina nanje. No. I'll John. try. No, that's it. I'll try. Uramakani naza kugerageza nkibone. Then I'm gonna go. Marty, Mwana, I want to help you. nshaka It kugufasha. went straight up the line. I Naza don't kugenda mbazabaza. have it anymore. Iki gikapu je ntago nkigifite. Briefcase. Bukapu butoya batwaramo ibintu. Abumwe batwaramo ama laptop cyangwa amafaranga cyangwa iki. I'll do my best, Marty. Baza gukora ibishoboka Mavi. Baza gukora ibishoboka. Hanyuma. Hakuno. No. Cice mu gace. Ciao. Musaza. Sazanya amafiyeri nka ya Jojo Breeze. None amafiyeri uriya mugi. Kabafite muzari bagenda hano. Kubisi sasu umutima barawumena. Hey! Muzee bamukubise isasu agatuza barakasamura. To. Tayari. Muzee baramuhaye. Ibi. Mwana arikanga. Papa. Sano. Muzee baramuhaye.
kiriya agatelefone karasona. Agatelefone ka muzehe karasona yari afite mu mufuka. Mana yanjye hakuno afite agatelefone muzehe ntiyarenzaho. Telefone kuri hano abona umwicanyi ariya faya umwicanyi itsimba hakuno vuye hano icyicanyi nacyo cyavuyeho fata telefone mu mufuka muze ntabwo ari kukabona neza dore icyicanyi cya DJ Arufado kivaho kiripoze cyitonze Arufonsina do cya DJ hejuru y'amajerwa ibyo murambo mu bikemure abahise baza gutwara umurambo igitaraganya bwanakizwa n'amaguru mu masaha y'ijoro mu gitondo saa 9 zishira saa 10 do birukanse kizwa n'amaguru hakuno sinzi ngo ahungiraye cyangwa iki ariko umusore umugizira mwakanye ibintu atari yiteguye yari yajanaje mu vacation hakuno birukanse burinda mu kirodo ukerera umuseke ibintu utambika telefone hano. Hello? Diego, bimeze bite? Someone's trying to kill me. Hari abantu bari kugerageza kunyica. Wehereza iyo telefone Tom. Someone shot my father. Hari umuntu urashe data. Mubwire ko asigaranye munsi y'amasaha 20. Who the hell are you? Ese ubundi mwe muri bande? Twe turi abantu bafite umuryango wawe. Cyawe, masasu arongera kizwa n'amaguru. Kibuno mpa amaguru. Hakuno yanagera ku mupolisi traffic uyishyireho intore do. DJ Pito. Hari abantu bari kugerageza kunyica kandi afite imbunda. Hakuno kingawe. Harachini komanuza. Harachini. Hakuno. Faya! Hakuno. Agashaka kurasana n'inzego ariko hano hari umwicanyi wamukurikiye kandi amuri bubi byakomeye nakubwiye ngo kamabaya n'ibintu byakomeye kizwa n'amaguru kugera hakuno kizamuka hakuno paramira abapolisi bakurikiye bamubonanye umusivile bamubonanye imbunda kajiji ndani ya kijijini kizwa n'amaguru umwicanyi wamukurikiye abapolisi nabo barakurikira hano urebe filime witonze umusore ziramwakanye polisi kugera hano baramubura ntabwo tuzanagiye ovasi tubizi rebe hano nta n'undi mupolisi aramubona n'ifarasi aka kantu k'amafarasi nta kuntu abadepite twazagatangamo agatekerezo trafiki zacu n'abapolisi tukabagurira amafarasi bakajya birwa babakatamo n'ubundi nta mafarasi arya ibyatsi ntaho bitaba kandi imodoka zimwe sanze cyane ko imodoka itanasiga ifarasi farasi kujyana fandi iramujugunye nimba ari ibintu bazazigure yaje hano banzomesa agatisheti ke kagiye amaraso hano mubwire dore isura do musore zimwakanye mu kanya nk'ako guhumbya umuryango warawubuze papa warapfuye bahagaze ukuntu bigenza ukuntu ibintu bikujabukira rimwe bikakurenga kikarenga umufana do yaje hano ari wowe uri kureba iyi filime wakora iki rebye hano nta kintu asigaranye do amafaranga asigaranye ibintu by'ibiceri bitamaye agaciro do wakora iki mazina nyakuri bamwita Henry Cavill yagukiniye Superman yagukiniye Justice League yagukiniye The Witcher yagukiniye Mission Impossible umugabo ni umusitari pe nkuko mbikubwiye nyine renza uruhombero jano cyane ko abakteri bahari yabo kariyeri zabo zibamo amafaranga si nka kariyeri zina haturuhira kubahereza ibyishimo mutanazinguka Nyarwanda mwagabanyije ubugona mukajya muzinguka fashe imbunda shyira hano mu bitangazamakuru biri hano kuri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri Madrid muri Espagne muri Spain isazano kuri ambasade bigishyushye rebe aita kiragurca shwanano mwamfashe yaje anashwana n'umusekretari uri kuri gate barashwana kurya mwinjiza muri ambasade ko tubona nta mukozi twigeze tugira witwa Martin Shaw n'ibiki byose hano He was a cultural attaché. Yari afite
afite ahantu akoranira na leta yanyu bya I thought you said that he wasn't. kandi ariko watubwiye ngo hoye My father is dead. papa wanjye yapfuye Executed. nako yishwe Assassinated. Mr. Shaw, yishwe there's a local warrant for your arrest. It claims you ako killed urabizi ko bari kuguhiga hano muri Espanye hose a police officer. Wait, hold up. bakubwira ko bari kuguhiga bashyizeho na warrant yuko wishe abapolisi Hold it. No, Let's- no. Ocha? Look, the guy who shot my father was umugabo warashe papa wanjye shooting at me halfway across the city. yanyirukanye umujyi wose turawuzenguruka Assist you in securing legal counsel and twagushakira nk'umujyanama mu by'amategeko protecting your rights. Look, akarinda uburenganzira bwa mategeko akwemerera I did not kill that cop. je nta mupolisi nishe But you know what? We Ese don't ni have time ikintu- for this. nako nta gihe dufite kibi The time. Will you please help me? mwamfasha Please. mwamfasha I suggest you accept our help getting you legal counsel. Is there someone else I ushatse rero wakwemera tukaguha umujyanama mu by'amategeko can talk to? Just calm All down. anyone ever says to me is calm down, tranquilo, tranquilo. abantu mwese muri kumbwira ngo ntuze turankiro Been turankiro kidnapped and umuryango wanjye I washimuswe wanted for a murder I did not bari commit. gumpiga ngo bampige icyaha cy'ubwicanyi nta nakoze hakuno rebe yaje muri ambasade nabo kumufasha birananirana ngo nta mukozi ise ntiyigeze ababera umukozi muri dosiye zabo ntawo bamubona Yes, ma'am. yego mabusha hakuno rebe Now, in fact. aka kanya ubu nonaha ntaribi niko Needs to talk to you. hari umuntu ushaka ko muvugana rebe hakuno umuntu ushaka ko muvugana Kill me those, Mr. Shaw. weje unyita Jojo Breeze Mr. Shaw je niko banyita Jojo Breeze Jojo hakuno It's Jean. ni cye banyita Jean Jean. wa mugore yari uri kumwe na se bamura Carrick, banyita Jean Kala I worked with your father. nakoranye na Skosha tu I bet if you raise your left hand, I will see a big white scar running right across your palm. ndabizi nuzamura ikiganza cy'ibumoso nabona inkovu iri mu kaboko kawe Martini when you were 10. Don't you remember? nakomeretse ufite imyaka 10 Yeah, I remember you. ntabwo ubyibuka yewe ndakwibuka Look, your father has left your family in a tough spot. papa wawe rero umuryango wawe yawusize mu kangaratete Help. nagira ngo You mbafashe get in the car and we'll figure Okay, this if you out. didn't- waje ukajya muri iyi modoka tukabiganira Who did? nimba utishe data ninde wamwishe I was there to help him, je nari ndi hariya ngo papa we mufasha trying to protect him. nageragezaga He wouldn't kumurinda listen to me. ariko siko ntiyanyumvaga He was not a great listener, your father. ntabwo papa ari umuntu ukunda kumva Tell you everything I know. ndaza kukubwira byose nzi In the car. numara kugera muri iyi modoka injira mu modoka tugende byose ndaza kubikubwira wa mwana we hakuno Will, bebe Will come on. ngwino hano ariko reba ibigabo hano You want to save your family? ushaka gutabara umuryango wawe Because there's an expiration date on that. nimba ushaka gutabara umuryango wawe umenye ko hari itariki ntarengwa ntabwo ukajya mu modoka musa ngwino uri hano ureba uyu nguyu ubundi hano hari abapampe benshi ntabwo yabona ukuntu acika hano uyu mugore yabashije kwinjira muri ambasade akaba aje gufatamo umuntu uze ngo ni umugore ukomeye aravuga arikijyana byarabaye amusora hakuno muri imbasi dore crash w'ibihe byanjye byose ubundi niyo moto kuri kwibona Who's your IMG compressor Mercedes your family? Who is his contact? ko basohotsemo muri ambasade do So who is your father dealing with about your family? Who is his isko ni kibazo cyafitanye na bari abantu ku muryango wawe contact? ubundi isko ni bande bari kuvugana bakoranaga I thought you said you were going to do the talking. nari nzi yuko si wari umbwiye ngo If I'm going to help you, I have to figure out who I'm dealing with. wa mwana nimba ngomba kugufasha ngomba kumenya abo mpanganye Call anyone? Did he meet isko anyone? yigeze agira umuntu ahamagara Anyone? cyangwa uwo bahuye cyangwa iki All right. meze neza I think I'm going to be sick. ndakeka ngiye kurwara Really? koko Really? yego hakuno Pull over. Jojo Breeze shyira ku ruhande Jojo Breeze hakuno paritse ku ruhande ebe Kigali we sahabu abanze yesi mihigo saguhiga hano Better? urumva umeze neza ebe hakuno Jojo Breeze ahita mugwira ahita acika yari yabibonye ko ataza kubona ukuntu abacika buretse Forget him. mwibagirwa uriya mwihorere wikwirwa umukurikira We'll just get the other one first. reka twigendere n'ubundi turaza kubona wa wundi aba ariwe tujya guhiga ababeshyi ntago ari kompresa ntazabera we mpira mu nzira mukinga we yaje hakuno
mu myanda muri puberi iri hano hamwe hari ibinyamakuru fatamo imbunda ye yasize atsimbyemo imbunda usora cyo nta hantu afite ho guhera nta kintu na kimwe dungu wo mu mujyi mwibuke na polisi iri kumwigayo muri Espagne ngo yarashe abapolisi kandi twe turabizi ko atari we cya kigabo cyarashe papa we nicyo cyarashe abapolisi none abapolisi hano arijijisha ariyoberanya ahita akomeza imbere bigishyushya kandi igikoni kanini kandi haba harimo sirikirasiyo ntago bakwita bamubona ngo bamenye ngo uriya ninde do bareje imbere tureba yinjiye muri bisi musore kozaho ikarita waguha ibiceri gusa wiyungira gutya ariko ugira gutya yakwinginze mwana shyizemo hano baramwishyuriye urakoze mwana ubwo bwamwishyuriye hakuno mushyiriyemo igiceri muri bisi yacaho hari abandi bantu ukuntu bamamaza murabibonye kuri iriya bisi bamamajemo awudi mwenda babwira ngo muze kwamamaza hano dore niyo televiziyo ya mbere irebwa mu Rwanda kurusha na bya bitangazamakuru bikomeye ntimushaka kumva wowe uri kureba iyi filime niwe ndi kubwira uheruka kureba televiziyo ntuza ryari ariko filime utaha wasaze ngo DJ yasotiye reba hano mu gatelefone ka papa we hari umuntu yahamagaye inshuro nyinshi bita Caldera nimba ari Caldera nimba ari inde inshuro nyinshi bihoraho reba kiraga telefone karongera karasona amagarwa na nimero atazi Ebe. Yes? Diego? Hello? Diego. Are you... hello? Yem. Son, I want to speak to Tom. Yira umwana yuko nshaka kuvugana na Tom. Will. Mama. Mom, are you okay? Mama, umeze neza? Wa mwana wihereza telefone papa we nshaka kuvugana nawe. Mama. Chatazi papa yapfuye. Ntago mwavugana. Mushyire kuri telefone. Mom, I can't put him on the phone. Mama, ntago namushyira kuri telefone. Mom, I can't. Mama, ntago byakunda. Ari hehe papa wawe? Yeah. Mom, they've killed him. Bamwishe mama. Bamwishe. Oja. Mama arasakuza bitanga iki? Papa bamwishe twe twabibonye. Hey, calm down. Tom and I had an agreement. My briefcase. Jena Tom hari ibintu twari twumvikanye. Uranzanira briefcase y'umuryango wanyu ngo rekure cyangwa iki? Pa mwana. I don't know anything about your suitcase or... Ico gikapu kumbwira sinzi ibyacyo. Just let my family go. Basire ku muryango wanyu Don't buy any more time. What? Mwana nta kintu cyatuma ubona igihe gihagije. Find Tom what is at stake. Ubanza wibutse papa wawe Tom. Ibintu ari gusheta umuryango wawe. My dad is dead. Papa wanje yapfuye mwana. Name was Martin. Izina rye bamwitaga Martin. Wrong guy. Urumva ko mwamwibeshyeho ntabwo yitwa Tom. 6 p.m. Webwira Tom saa 12 muri Puerta del Sol bariho duhurira. Nzanira igikapu cyanje umuryango we ngurekure bitari ibyo ndawica. Sore byaramucanze hakuno hahandi isi kwikaragira irakubandikisha. Ukoresha nka rugabire yo kubandika ku ipine rya hoho. Hakuno sore byaramucanze. Ikindi cyabaye yahamagaye hano yandika nimero arakadira yabonye muzehe yahamagaye inshuro nyinshi na telefone ka muzehe naragahamagara. Bebe. Diego Caldera Investigaciones, dígame. Hello, do you speak English? Uvuga Icyongereza? Icyongereza gihe. Bafashe gute? My name is Will Shaw. I'm just looking for Diego. Fathers. Your address, please. Mwampereza address. Diego. Calle de la Cruz. Kobwa murangiye hano. 34. Gatsata urenze ikiraro ukagera ahantu bita mu cyerekezo. None wagera mu cyerekezo. Aho. Mu cyapa gihari. Hakuru. Di Caldera. Chezano fata imbunda ashyiramo isasu. Hey! Injira mani ndani. Filime witonze. Cyega cyicece. Yem. Sanze umwana w'umukobwa hano. Bebe. Hi, how are you? Muraho mumeze mute? Can I do for you? Bafashe iki? We spoke on the phone. Je nawe twavuganye kuri telefone. You gave me the directions here. Ni wewe wampaye izo adresse za hano. Yego. Can I help you? Nagufasha. Zano zimya ibiradiyo. I need to speak to Diego Caldera. Nshaka kuvugana na Diego Caldera. Jazana hure na Jojo polisi wa mujinga. You feeling better now? Urumva umeze neza nonaha. Hey! Gakobwa no! Kachata ka Jojo. Aragafata.
kigabo kiryamira icyuma mu rubavu ibundiragwa ikigabo ni umusore simbibonye neza undi umusore iragwa Jojo burizi kubyina bimaze kwanga maze kwigira ibandi poko rutwe umusore aza hakuru hey Zano kigabo cyo ni ikirara cya Jojo kimerenyereye imihanda do ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí? muko kigabo cyaryamye icyuma kiri bunda hasi muko kiri bunda hasi cyambuka icyongereza gusa wa ninja we witsakuriza hakuru Who the hell is your uncle? Okere wawe ni mugabo Diego Caldera, your uncle. Okere wawe ni Diego Caldera Yego This cabronazo comes in here with the guy ikigoryi cyaje hano kizanye imbunda and tells me to sit down and shut up waiting for my kirambwira ngo nicare mfunge umunwa ntegereze Okere wanjye cyangwa inshuti ze kuza Murdered my father this morning. nanjye bishe data muri iki gitondo That was my dad. papa we bamwishe That's why I'm here. niyo mpamvu ndi hano My dad called this office at least a dozen times looking for. papa wanjye yamagaye kuri iyo ofisi inshuro nyinshi cyane ashaka umugabo bita Diego Where's your uncle, man? Okere wawe ari hehe Diego Okay. we This guy, uyu these mugabo people came looking here aba bantu for your uncle. baje hano baje gushaka Okere What wawe next? uraceka ari iki kiri bukurikireho You really want to be here when his pals turn up? urashaka kuba uri hano se abarara be nibaza badusange hano Gotta find your uncle. we ngwino tujye gushaka Okere wawe wa mukobwa we ngwino tugende ikindi cyabaye bahise burira akamoto bacaho tujye gushaka Okere w'umusore ako w'umukobwa sore hakuno agaskuta kandi aka kantu mbona ari inzozi nako aka kana akigondera dore ko ibintu byakomeye aho nanjye ndimo karenza se nk'ibihumbi 50 buriya senkani si mwana yandemera wowe uri kureba ifilime si wana yandemera urufiri agafiri akandemera ariko mujye mu babana beza muzinguke wifungura hano umwana harafunguye iki cyo no basanga hafunguye ngo bari baje kureba basanze hafunguye hey umbe ngo baje kureba yegamye ku rugi n'imbunda mu ntoki bisa nkaho bamurashe Yagasani safata umukobwa umuntu uramenya utavuga hey muko utavuga kuma amazi byari bimunani kobwa no babyita kuruma gihwa nta gusakuza ikibazo cyo Sulemano ebe Kizemani ndani It's all over the damn news. Why didn't you cyana kiri mu makuru yose take care of him this morning? kucyuriya mwana ubundi muri iki gitondo ibyo mutabikemura Dixon Answer your itaba telefone yawe utabikora I will. muri aho wiruye umugore yari kuvuga ngo ururwana kuki mutarwishe muri aho cya kigoryi cya DJ rufa cyaki sniper kimwe cyarashe muzehe Put the gun down, Will. shira imbunda hasi we Scared and ubwoba scared people holding guns in my kandi abantu bafite ubwoba iyo bafite imbunda bayintunze This is gonna be ibyo bintera ubwoba kurusha nerve-wracking conversation. we iki ntabwo kijye kuba ikiganiro Sit down. wareka nkicara hasi wa mugore yamusanze hano to hey What can I do for you? bafashe iki Why'd you kill him? kuki wishe data If our situations were reversed, believe me, your father would have done the exact same thing. rero reka nkubwire wa mwana we iyo kesi arimo uburyo yari ameze Why? nza kuba ari njye wari uri muri buriya buryo nawe yari kunywa Why did you kill him? ninde kuki wamwishe Father wanted to give something back to our enemies. papa we hari ikintu yashakaga gusubiza abanzi bacu It's a matter of national security. kandi icyo kintu ni ikifite aho gihuriye n'umutekano You w'igihugu mean the briefcase? ushaka kuvuga ya briefcase He si wowe utamwe was about to betray his country, Will. papa we yari agiye kugambanira igihugu cye wiwe Betray us. akatugambanira twe nka I timu believe you. sinkwizeye Really? koko Honestly, kid, mubwije ukuri warwana I don't give a shit. ntabwo tubyiteho kuba utwizera cyangwa utatwizera Maybe I knew him better than you did. wa mwana we siko muzi kurusha uko umuzi uranywa gore bamwita kandi Family. kubona umuryango I wawe don't have your family. umuryango wawe ariko ntabwo ari njye ufite ninde uwufite I'm sorry to say that some terrorists do. umbabarire kubikubwira ariko ibyihebe nkeka ko ari byo bigufite Will, you are Will, the last person I want to get more involved in this right now. ntakubeshyura umuntu wa nyuma ntakifuje kuvanga muri ibi bintu But I need your help. ariko nkeneye ubufasha bwawe I need you to tell me who else saw or spoke to about this. nshaka kumenya ninde wabonye cyangwa wumvanye na so bari kuganira ibi bintu uramba ibyo nshaka I will pull out all the stops to help you get your family. ibi byose ndaza gushaka uburyo byoroshye ubona umuryango wawe That my father's dead and that I've got nothing to do with this.
data yapfuye none nta kintu ushaka kuba je nshaka kubona umuryango wanjye. Okay So, rero kundi kigabo gikuru imboni nyuma. Certainly think we owe you something. Cheka akuno faya wijarasa shawe mukobwa yijarasa bahita bakwepa aba nabo barasira kwica barashaka kubica ubwo umugore ari kujijisha ngo baganire ngo ntago ashaka kumwegukira umugore n'umwicanyi basohotse batyo funga hakuno Kigali we Gerano umuryango urafunze cano bahinguka inyuma zano shyiraho nimba ni ikintu cy'igifirigo nimba ari cya konjerateri kinini kingana umusozi umuryango ebe komeza gutyo mwana turaza kubona inzira itumanura nta nzira itumanura ntayo kize gutyo Kigali we ski hano kujyana abona anteni zubatse hano abiza amazu maremare rukuna ama etage ajya kubamo maremare cyane usanga ari iminara iriho ama anteni gukora iki wezamura amaboko nkwereka uzirika gutya No, wait. Are you kidding? Uri kunyinisha mwana nibwo buryo bwonyine buraza kumanura It's the only way you're gonna be No, are you safe. crazy? yapu kira umva amasasu hebe Lucia, No way. Stop, listen to me. si hagarara wemba wacyanawe nawe w'inkoro gushura hakuno Are you ready for this? ibi bintu urabyiteguye are you ready for this uriteguye nkwereke ko tubigenza hakuno umuryango barawuca amanura umukobwa hasi ikigabo hakuno faya habuze gatongo kimwe umukobwa anuka gutyo umusore arongera aramusama ewe umukobwa arasakuza umusore Gerano faya igusheta mu mutwe ikigabo hakuno sinzi uwatabaye umuntu watabaye hasi ebe naza hano ebe umusore nawe yaje hano kureba hejuru hasigaye y'indi anteni afite n'ikintu cy'igitsingo cy'ikigozi arakibona yitonze umwicanyi ari inyuma umwicanyi ari kumena umuryango amusange kuri rooftop bicanyi bashaka kumwica uyu musore bavaye umusore agize gutya aminutse bagize amanutse ngeze hano umugozi uramukurura yapu twe ku cyuma hakuna antene barayirasa banzi imbavu teni na hejuru ye yapu yari imuhaye rimwe ritanga abiri teni yari imuhaye umukobwa nawe ageze hakuno barahageze bigishyushye Kigali wagiye kumusiga Will gira tugende mwana wiri bicanyi baje umugore Karidela nimba ari Karidela nimba ari Kadirake nimba ari Kamavinga nimba ari Kamanayo simbyibuka ubwo ni Kamavinga dukomeza hakuno aciyeho gaskuta kabo bacaho ngabo ariko nta bantu bacuruza uduskuta none ufite agaskuta katarengeje karenga senkanisi hakuno umusore bisa nkaho narashwe bomba umugore ari inyuma muri Range Rover Sport noneho yisi nivoka Sport irakatsindwa ni offroad ni imodoka kugera hakuno baranyereba kwa gutyo umusore yarashwe goravayo ajya kurasa abantu babaye benshi na polisi byivangamo aba bahita bakomeza imbere igora abura uburyo barasamo Kigali we Samwana ujya kwa muganga ntabwo nshaka kujya kwa muganga ntabwo ari kwa muganga My friend can help you here. inshuti yanjye ba hano yagufasha ugomba kugeza muri Puerta del Sol santari abantu baje hano ngo kuruti uyu mukobwa ese neza shano
Inji hano inshuti y'umukobwa ntabwo bagiye kwa muganga. Chris, por favor. Christina we ngwino hano umfashe. Byagenze bite? Geza muri Puerta del Sol hano bamubwiye umuryango we bari buwusange. Tienes que ayudarme, por favor. Umugabo yakomeretse mudufashe. No, tú sácame de aquí. ¿Qué me estás haciendo, guarda? Tujyane ntabwo dushaka uyu musore hano utaduteza ibibazo. Urakwiyamye. Genda umunyeshuri ndi umugabo. We Christina kikiri kujya mbere hano mwana. Hakuno bari gutongana mu cyesipanyoro cyinshi kitamaye agaciro. Musore ararashwe meze nabi sasu ukabona ari gato kugeza mu bumva wikoreye umusozi. Ntabwo ari ibintu bisanzwe uba wumva wikoreye umusozi. Chica, cuida con la cabeza. Déjalo. Ponla ahí. Y manténlo despierto. Hakuno musore baremeye baze bamufashe. Kibura. Vugisha mwana. Nk'uyu uri kubura amaraso menshi. Ahí en el office. ¿Ella cree que esto es un hospital? Le debo mukobwa cheka ko ari kwa muganga. Tío Diego, un par de favores, pero okerewe muri mama faveri menshi. Quiere decir que va a venir con un tío lleno. Ariko ntabwo yaza umuntu uri kuva amaraso muri club yaje ngo akundi. Hakuno do. Ari umurara hano. We. Kikiri kujya mbere hano bako. Arawaje hano. Maximo nakwinginze dufashe Maximo. Diego bamwishe. Umugabo atabaye ubuzima bwanje. Papa we nawe bamwishe. Maximo mereza iriya nzoga iri hariya nkwereke. Tuyikoreshe nk'ikinyi. Bazana inzoga hano. Inzoga urayikaraba nta ma infection ihita yica ibintu byose. Sanitize inzoga ni sanitize nziza. Hakuno. Ayiwe. Asama bitanga iki? Sasu bagomba kumuhanduramo. Para eso tengo que parar el sangrado. Sasu urimo ryahinguranyije. Imana ishimwe. Umusore icyo ashaka hano bazanye icyuma gishyushye. Barabanza baragicanira uburyo bashiririza. Inzoga arayinywera Maximo murara. Ayiwe. Zana icyuma gishyushye ku gisebe. Asama bitanga iki? Nabibonye akantu muzajya mukoresha umuntu akomere kuzana icyuma gishyushye ugitwika ukozaho tayari. Hakuno. Uribwe ubwumvira mu gatuza. Mu rwagashya ubundi ubu buribwe niho ubwumvira nta nubwo ari mu mutima mu rwagashya. Hakuno ibyo byarabaye. Ebe. Byarabaye hakuno umusore yagiye gukanguka. Ebe. Why did they kill my uncle? Kubera iki bishe onkere wanje bari abantu? I don't know. Simbizi. Probably because my father reached out to him. Wabona ari ukwenda papa wanje yamuhamagaye. I don't know. Sinzi. Sorry. Kandi unyihanganire muko. Why do you have a photo of Tom Keaton on your phone? None kubera iki ufite ifoto ya Tom Keaton muri telefone yawe? That's my father. That's Wewe ni papa wanje. Martin Shaw. Bamwita Martin Shaw ntabwo yitwa Tom Keaton. Kuki? He's your father? Uyu ni papa wawe. Kobwa arika. Yes. Yego. Is he dead? Yapfuye. Are you sure he's dead? Yapfuye. Yes. Urabizi neza ko yapfuye. Nabikubwiye muko yapfuye. Kobwa arika. Did you know my father? Papa wanje ari umuzi. Were you friends? Mwari inshuti wowe nawe. Ajyaga pomoramo gake gake. Kobwa yarababaye. Friends before anything else. Yari inshuti irenze ibindi bintu byose. All my life. Ubuzima bwanjye bwose yambereye inshuti. Hakuno. Ewe. God, I can't stay here. Sinagumana umwana. I gotta find my family. Ngomba kujya gushaka umuryango wanje. Where do you need to go? Ushaka kujya heza? Puerta del Sol. Hano bita Puerta del Sol. Niho nshaka kujya. So you called your father Martin? Harya papa wawe waramuhamagaye ngo bamwita Martin? Didn't call him that. Ntabwo muhamagaye Martin. That was his name. Ahubwo ryari ryo zina rye Martin. Okay. Hakuno. Ajano. Do you even know what he did? Uzi ibintu yakoze? What do you mean? Shatse kuvuga iki? What he did for a living? Akazi yakoraga nyine ka buri munsi kugira ngo abeho. Kamugaburiraga. He said he was a business consultant. We yari umujyanama muri business mu bya business. Bya business. That's rich. Ko yari kuba ari ingagarira. Hakuno. Sorry dore isura ukuntu yabaye nk'ibishyimbo byapfubye. What about you? Wowe se? What do you do? Wowe ukora iki? I used to run a small company.
nahoze mfite agakampani gato yakaraho katamaye agaciro katarenze. Is your small company too? Kampani yawe ntoya se yakoraga ibiki? Business consultant. Kampani yanjye yakoraga business consultant. Mujyana yari y'ubujyanama mu bya business bimwe se yavuze ngo yakoraga. Next time. Sha si umwana si papa mwese cyane. So you seem to know my father pretty well. How come? Ese ko nabonye papa wanje umuzi cyane muzeranye mu. Sleeping with him? We nawe mwajaga mupomorana. Mwajaga mwiba. Perdona? Yavuga mu cyespanyo. That's what you think? Nibyo watekerezaga? Ko njye na papa we turyamana. I wasn't your... I don't know what I was supposed to think. None se uragira ngo ntekereze. I wasn't your father's lover. We njye ntabwo nari habara ryasko. Ujya? My mother was. Ahubwo mama wanje niwe wari habara rya papa wawe. He was my father too. Uriya papa wawe nanje ari papa wanje. Kuki? Uzi yari afite umwana yabyaye mu gasozi batazi. Uyu mwana ni umwana wa papa wiwe. Musora arumirwa. Ese none wo muzehe. Muzari kugenda mutungura byatangiye ngari maneko. None ngafite umwana mu gasozi. Noneho apu. Kuni ibintu bigucanga ukabiburira formire. Ariko nyine ugasanga nta mundi. You know about his other family? Ibyo undi muryango wiwe wundi sari wo wacu wari ubizi. Yego nari mbizi. Bagiye mu kipisi hano. Bari kwerekeza he. Sinzi. He was hardly around. Yahabaga gakeya. Yabaga gakeya. Sometimes I think the more a parent's absent, rimwe na rimwe ntekereza ko kuba ababyeyi baba badahari the more you love them. ari byo bituma ukomeza kubakunda cyane. Umubyeyi wawe adaha ukamukumbura bituma umukunda cyane. Niko nje mbitekereza. Próxima parada, Puerto. Mugatsata turasigara nyagogo. Ubundi abakonvoyeri byatangiraga mu gitondo ari Nyamirambo Nyabugogo. Bikagera saa 4 ni Nyamirambo Nyabugogo. Saa 5 ni Nyabugogo. Bikajya kugera saa 9 bamaze kunanirwa atakiri Nyabugogo byabaye Nyagogo. Abu yavuyemo. Byajyaga kugera ninjoro saa 2 saa 3 saa 4 byabaye go. Nta kintu byari bintu. You too. Gakuno. Ebe arutumba nabonye nazababeshya. So you too. Honestly. Sure you are. Nta kintu byari bintwaye kuko nta kintu byari bigutwaye. Ebe. Wa papa wajya agenda nyine yarajyaga agenda bakiri batoya. Your mother? Hanyuma se mama wawe bite? What's she like? My Ameze ate? mother is dead. Mama wanjye yarapfuye. Hey. Kibazo. Abarire mwana wihangana. Ageze hano. Will. Uretse. Mushiki we. Ahujwe n'ubuzima nyine. Okay. Sawa. I told you, I need to go alone. Nakubwiye ngo nshaka kugenda njyewe. If you need me, I'll be able Basi nunkenera. Ndaza kuba ndi hahandi twakuvuriye kuri club abari huza kunkura. That's all. Cyari ibyo ngibyo nakubwiraga bro. I hope you'll get them back. Nizere kuri buze kubagarura. Bakuru umusore. Yaje bamubwiye ngo agomba guhurira n'abantu abazana igikapu cyabo bakamuhuriza umuryango wiwe usigaye. Zewe yapfuye tayari. Kufa basi weye. Ukuntu abandi baba bamamaza Audi A1 next big Audi. Yenda babwira ngo mujye muza kwamamaza ndi mushaka kubyumva. Munyandikire kuri Instagram yanjye. Gaheza Simba cyangwa kuri nimero 0780224403. Abantu mwamamaza gusa ariko abantu muhamagara muntesha umutwe. Abantu munyandikira mumbwira ibintu biri useless. A part of a business imenya nkuboroka. Eriano. Keep your hands where I can see them. Biganza byawe nkomeza kubibona do. Turn around and walk with me. Hindukira. Where? Nkurikire. Tujye he? Follow me. We nkurikira. Hakuna abajijisha. Leta zajya Mateusi ngo bana abantu bose bari yarangugiye baje gucuruza n'abataka. Harimo na za maneko. Mukandi muzinga akazi konyine ngira. Nako gusobanura filime wapi nanjye ndi maneko mwibanga rikomeye ariko ntimuzabivuge.
nabibwiye mwebwe kuko muri inshuti zanjye muri kureba iyi filime nanjye ndi maneko. Simuzabivuga kuno musore modoka iri hano bamuzanyemo. Byaraburije shawo musore. Where is your father? Papa wawe ari hehe? Where's my family? Umuryango wanjye uri wa mukike singa kubaze ngo nsubirishemo siko ari hehe? Bamunigana ifuru babanze bamukamuremo amaryo n'ubutata batazajya bavuga akabavugiramo. Baramuhereje feri ya mbere yakangutse bakura amenyo. I've told you. Nababwiye mwana. Over and over. Nabibasubiriyemo mbisubiramo. Papa wanje is dead. Yapfuye. If you don't believe me, if your guy here really got a down on me, sure he'll feel better. Muzana umugabo wanjye nkurikire muri uyu mujyi basi kugira ngo mubyemere. Still will know a goddamn thing. Kandi nanaka kanje nta kintu nzi. Ukuri irindi ryo. It's still your problem. Niyo yaba yapfuye n'ubundi biracyari ikibazo cyawe. Nanyumva? Hakuna abagabo bamufashe. Do you know how we come to this, Will? Uzi uburyo twisanze aha hantu Will? 2 months ago, amezi abiri ashize, one of my men posed as a corrupt agent, willing to sell sensitive pieces of intel to terrorists. Umwe mu bakozi banjye yavumbuye ko hari umugabo washakaga kugurisha amakuru akayagurisha ibyihebe. Nanyumva? Iki? Kandi aba nabo babitaga ibyihebe none bitangiye kuvuga ngo amakuru yaragiye kugurishwa ibyihebe. Mission was to uncover a rogue CIA operative we knew was yari ukuvumbura umukozi wa CIA making deals in his own interest. Ariko uwo mukozi yashatse gutwara uburyo akazi mu maboko ye ngo kubw'inyungu ze bwite. Rero nibwo mu agent wanjye yapanze rendezvous kubera uwo mu agent wa CIA yaragiye kugurisha amakuru. Umwe mu bakozi banjye nawe agenda yigize umukiriya kugira ngo amugure hayo makuru. Tekereza ngo ninde waje rero yagambanya aje kugurisha ayo makuru. Uzi ngo ninde? Father killed my agent Papa uyishe umukozi wanjye and stole a briefcase that held arangije yiba igikapu cyari kirimo amakuru contents vital to my country. And now you tell me he's dead? None ubutangiye kunyibwirishwa ngo siko yapfuye. Yapfuye. How about terrorist? Kuno bakura irindi ryinyo. Hanyuma si byebe bambwiraga ibyebe. My wife and son met a terrorist once. Imwe umugore wanje n'umwana wanje bahuye n'ikihebe. In Tel Aviv. Bahuye n'ikihebe bahurira ahantu mu coffee shop muri Tel Aviv. Tel Aviv ni muri Israel. Sibyo na? I think. They and 15 others. Abo nabandi bantu 15. We turned to ash. Bose bahindutse ivu. Ikihebe cyarabaturikije. Tel Aviv muri Israel. So the question becomes, rero nibwo byaje kuba ikibazo. Who killed your father? Ikibazo ubu gihara aka kanya rero nacyo kindi ni ese ninde wishe papa wawe? People from his own agency. Abantu bakoranaga nawe nibo bamwica. Killed his friend and they've been trying to kill me too. Yishwe n'inshuti ye nabo bari kugerageza kunyica. Ushaka kuvuga kalaka kamavinga. You guys should really get together and chat about this. Ibi bintu bundi mwakabaye mu biganiro na kalaka pana. Get on really. Bakura irindi ryinyo ceceka. Bamukura isara bwayi. Perhaps she wants to eliminate you as a witness. Wabona impamvu uriya mugore ashaka kwica rukuru umutanga buhamya. Of your family. Bottom line is that wherever. Perhaps she wants to eliminate you as a witness. Wabona impamvu ashaka kwica rukuru umutanga buhamya. Rest of your family. We n'umuryango wawe wose ashaka kubica. Line is that wherever you go. Ukuri guhari nuko aho uri bujye hose. They'll be hunting you. Baraza kuguhiga musori. Bari buguhige, they will be hunting you. Suit our purpose is fine. Kandi ibyo ngibyo biraza gutuma twe dukora akazi kacu neza. Nanyuma. Bas. Muhambuye shawo musori. Chawo kamunkurira nk'irindi ryinyo bamuzanye hano. Will! Just on Will! Shiramo isasu. Yabonye umuryango we. Ukuri ni? If your father's killers are trying to eliminate witnesses, nimba abishe papa wanyu bari kugerageza kuvana mu nzira n'abatanga bo, I think keeping your family alive right now is their captivity. Uburyo bwonyine umuryango we waba urinzwe nuko baguma hano mbafite.
So here is the deal. Dore rero ukuntu tugiye kubigenza. Need you out there to draw her to you. Ndagira ngo ugende ujye hariya hanze kugira ngo uriya mugore aze kuguhiga gukurikira. We know that some potential buyers are in town. Ndabizi yuko uriya mugore hari abaguzi bari muri uyu mujyi ashaka kugurisha kiriya gikapu turi guhiga. So we feel that the sale is imminent. Kandi natwe turabizi yuko uko gucuruzwa kuri buze kuba. If she really wants to kill you all. Rero nimba uriya mugore ashaka kubica mwese. I just need to stay close to you. Nkeneye kukuguma hafi kugira ngo aze kuguhiga mubone. So we're clear. Ukuri ni if I don't stop Carrick before it's sold. Nindahagarika uyu mugore mbere yuko agurisha ariya makuru kiriya gikapu cyizi kirimo amakuru. I won't keep your family any longer. Uyu muryango wanjye ntago nshaka kugumana nta mutima mubi nje mfite. I'll release them. Ndaza kubarekura bigendere. And Carrick will kill them. Ubwo ikibazo kiraza gusigara hagati yawe na Karabica. Uriya mugore. Understood? Uri kunyumva? Cyangwa umuryango wawe kuba mufunze hano nta nuko mpanga. Mwe muratse umuryango wanje bafunga inzugi barongera baramuhwereza baramujwigiriza bamutera kwa kajwiga tayari. So bamujugunye hano ntazi ngo bari bamujyanye ntazi ngo bamuvanye bamujugunye hano. Jano bamutaye munsi y'ikiraro cya kiraro cyo mu Gatsata. Asigira n'imbunda ye umujyi wose arawitegera kureba. Twigarukire hakuno. Sorry yagarutse hano. Mpanye ibyo biganza byanyu mu bakinga mwe. Hakuno do. Sorry yaje ateza akavuyo. Mumureke mwana. Muso. Zebiti. Yagarutse muri ya club kare bamuvuyeho. Bakubona rusa. Ngino nje kumukwerekana ari mwana. Nje kumukwereka. Yagarutse hano umusore byamucanze. Byose ari kubona yisanze muri case na situation atazi. Yaje anashe mu karuhuko do akuno Jano uye na mushiki we Rusiya ni mushiki Will nababonye mwana baracyari bazima familia shaka kuriya mugore aza kumpiga ndabizi ntago byakabaye bikomeye ariko agomba kumpiga. She wants to kill anyone who knew anything about it. Nubundi arashaka kwica buri muntu wese ufite ikintu azi kuri ibi bintu. And the Israelis said that the likely buyers are in town tonight. Kandi uriya mugabo w'umunya-Isiraheli yambwiye ko iri joro hari abantu bari buze muri uyu mujyi kugura ariyo makuru uriya mugore afite. So we gotta move. Rero tugomba kugira icyo dukora. It could happen anytime. Kubera ko deal ishobora kuba kanya kari kukoza. Ahako naravuyeyo do. For you. Thank you. How much did you hear? Along with what Lucia told me before. This bitch. She's the one who killed Diego, right? So, how can I help? The spies, right? Eyes everywhere? Phones, email. Let's start a tab, then they'll find us. Say, wait a second. Are you sure you're ready for this? Say my name and you can say it with honor. Kanya uko bakagize gute ko bagatapinze hakuno dore cya kigo ryito cya DJ rufa cyahise kiza muri iyo mbare nanjye mu mebyeri cyacicanye kimwe kishe se w'umusore nanjye mu mereze shoti mbe nime na mose tuntu twimiriro mbereke wagwa hakuno chawe kujano abauza bafatanyije urugo ryano bararuhinagura narwo rurabanza rubatamo ni bouncano kumbe kakagabo twa bonye kanyiri crap nabo gasanzwe do shigabo baragifashe yishiye ni karita bagishaka ewana mwibyinira ibintu ni show yarasinze reka tumusore zari zimukoresheje kumbe bagiye kumuhinagura mu ibanga rikomeye
You don't understand me, but when you're in school, ntago muri kunyumva mukiri mu you have a ishuri story of Brer Rabbit. wigeze wumva inkuru y'abakame inkuru y'abakame hakuno ikigabo bakifatiye cya cicanyi cya jano gitumwa n'akana kabarakorana bakura amenyo we mukubite n'inyina umwoshya Musa Sold? Is it sold? narangije kugurisha ibyo mugurisha Jesus Christ. Yesu Kristo Dumber than your father. What are you actually asking me, Will? ibice uri kumbaza we Is it sold? ngo bakigurisha What's sold? bagurisha iki The briefcase? ya briefcase Was your family dead? cyangwa umuryango wapfuye Sold dead. kubera ko nibagurisha Dead. uraba wapfuye umuryango wawe ranyu The deal's gonna happen. diro n'ubundi kiye kuba And the only way you'll know where is if kandi uburyo bwonyine wamenya ahantu diri iri you bubere make me tell you. nuko watuma mpakubwira And I ain't telling you shit. nuko nta kintu nkubwira kura amenyo ikigoryiwe hakuno mumuhagurutse mumuhambu arakwica mwana arakwica umugabo ni umwicanyi fata ikigoryi arakiniga mwana mundekure ariko mundekure mwica karakari nsubiza bwira kubera icyo atariyo kubera ko She's a lady. uriya ni umugore mwana Ladies, unlike your little sister, kandi uriya ni umugore utameze nka mushiki at wawe home while the men go out. uriya ntabwo ari umugore uguma mu rugo ngo abagabo bajye ku kazi nawe ajya hanze guhiga Take the shit out of him. uyu mukinga mumukubita amajya amushiremo Don't worry, he'll talk. wigira ikibazo araza kuvuga We've done enough. I know that it's not easy to watch, but it will work. hakuno yasohotseyo It will. I've got a plan. mfite umupangu mwana The duct tape won't hold. We have to let him go. ubundi nitumuzirikisha duct tape ntabwo ziri bumufate ahubwo dukeneye imodoka Vamos en coche. ¿Me dejas? ntari bihako I don't understand. ntabwo ndi kubyumva mwana Promise me you won't go in there. we nsezeranya ko utari bujye I hariya don't understand. je ntabwo ndi kubyumva ibintu An muri idiot. Let me uriya go mukinga akeka ko ndi ikigoryi deliver on that. sare kanze mwemeze ko ntari ikigoryi kanze mwemeze hakuno ikigabo hano bagisizaho ngo bakizirikishe duct tape kize gushaka ukuntu gicika bagikurikira Traitor. papa ntabwo yari umugambanyi Played him. karaka yaramukinnye kamavinga wa mugore kamavinga aratamurumva ko atamubere And the Israelis are out there? hari abanyayisirayeli ngo bari hano Better be. icyiza babe bahari ahubwo they better be ene do nguyu DJ Rufa do uriya mu karambo hejuru ya majerwa yajana ikigabo yajana bakizirikishije duct tape kirayitwika gihita gicika dore nguri yaracitse babari babipanze nibyo bashakaga ikigabo kiracitse do hey! ikigabo cyaracitse hano bahise bicomeka imodoka n'ikigabo cyicomeka imodoka urabyumva byanze bikunze kirahita kijya kureba nyirabuja aba ndaba nabo niwe bashaka niyo mpamvu ikigabo bakizirikishije utuntu tw'utugozi ni nka ya nkuru yo mu kinyarwanda ya bakame erega njyewe ni mu nzirikisha akarere n'ubundi mukanyira izuba riraba rimpitanye bagume hafi mpaka ubonye uwo mugore aje bakuru nabo bakurikiwe n'aba banyayisiraheli bamwe bashaka iki bashaka briefcase urara koko nta kindi yakoze yahise aza kureba nyirabuja do aza kureba nyirabuja He got away. We'll deal with him later. hakuno hakuno yaje asanga nyirabuja Wait. yacitse mwana We'll deal with him later. ibyo ndaza kubikemura nyuma Let's hope for your sake he doesn't show up. imana imfashe kubw'inyungu zawe ntaze kuza wa musore Will niwe bari kuvuga ikigabo cyagiye kigiye kumuhiga ahubwo abari ugitimbagura acometse muri Range Rover show sport urabibona ya ni amafaranga sha mureke nje mbabwira imodoka nta mukene uyitunga ziriya mutunze za miliyoni 5 10 20 30 izo nyine ni izanyu mwe babakene
izi modoka ntago wayitunga ufite bije iri munsi ya miliyoni 500 ubundi. Vuza y'amanyarwanda. Witonde mwana, witonde. Hakuno Wili yarakurikiye. Wili yarakurikiye. Je naka ibihumbi 500 kaba kampagije nzi ko nta mafaranga ngira. No kubona impumbi ngiye ko nshimira Imana niyo mbonye impumbi yo kurya. Bebe, hakuno. Stay here, okay? Okay, what are you gonna do? Mwana sibyo? Naribi. Hakuno yarakurikiye habonye binjira. Yarakurikiye. Yakurikiye. Wakurikiye sinzi ngaje gushaka briefcase iramutse ibonetse nibwo umuryango we nawe bawumuha. Hari utubazo nawe nahuye natwo ariko twadukemuye. Nshira ku modoka yande y'umugore. Hey! Come with me. Ngwino tujane. Hakuno abandi bahise baza umukobwa aramutwara. We turi ku ruhande rwe mu kutuza kuma aho ngaho uraba ufite umutekano twe tugira utuntu twacu tujya kwikorera. Hakuno. How can I be sure this is the real thing? Nabwirwa n'iki gice ari cyo cyane. Directly from a Mossad agent. We murabizi neza ko iki kintu iyi briefcase nayivaniye ku mu agent wa Mossad. Nta muntu wabibonye n'amaso wawe. Nta n'ikindi muzigera mubona kimeze nk'iki gice. Ni briefcase hakuno baramufata. We're back out of here. So kuva ugende ubu twibindi tugiye kubyikurikiranira wa gasore we. Tell me where my Cyangwa wanjuri. I'm not going anywhere. Cyangwa nta hantu ndi bugenda guma. Sensibly, leave now or I have to drag you out. So kuva ugende cyanze kugukurura urujambo wa mujinge. Abanya-Israeli bo nta mutima mubi bafite. Yari hano. Yumva batongana hakurya. Hey. Aita sabari baje kugura imari amafaranga na briefcase byose ahita bitwara twigendere gishyushye. Hakuno abanya-Israeli bakorera Mossad baje gushaka briefcase yabo. Briefcase barayishaka. Rebe hakuno. Hey. Babite sasu riravuga. Biragurya gunyamano. Gunyamano briefcase iragiye. Uyu arakurikira bitanga iki. Hey. Zamuka hakuno. Ujanye briefcase arayitwaye. Arayijanye tu. Nabo hakuno yumva imodoka kujya muri parikingi hasi. Imodoka arayumva. Imodoka itwaye briefcase arayikurikira imodoka ntabwo igomba kumucika. Hey! Hakuno. Kigaba aracubana imodoka yicomekamo kirimo kigenda gwe. Arwanira fora. Hey! Briefcase ayisohoramo. Kigabo baracegura umukobwa yaratabaye. Kigabo aracegura do. Hakuno. Rusi tuza mwana mushikiwe Rusi. Hakuno. Meze neza mwana. Rusi yaratabaye. You will. Will. All people. Mubantu bose. Should have killed me. Ntago ari we wakabaye unyishe n'abantu narwanye nabo mwana. Ajya mpfuye nk'imbwa kabisa. Wili ntago ari we wakabaye unyishe pe. Hakuno. Kigabo cyarasetse azi kubukwanga kumenera igihugu amaraso akanywebwa n'imbwa. Tarishwe n'abantu bazima muhangana. Briefcase arayibona hakurya. Umugore yapfuye muri Range Rover imodoka iba yirukanga yitaba vuba. Ibi nakome nta kintu wayishinze. Briefcase umugore arayibona imbere. Umugore yavuyeyo.
briefcase yarayifatiye. Gore yari totombye bitanga iki gusora mwangirije diro muri biceri n'ubundi yaraje kubifata kigendera do kigori cy'umwana shaho kira tugende mwana kira tugende imodoka yasohotse icyo y'umugore yari yinjira umuhanda iyi modoka kuyikurikira ufite akamodoka nk'aka rero shana inzu uburyo nyine abikoramo umusore yinjiranyemo zagarado tayari urakomeza imbere ureba cyana cyane kuri cyo do imodoka uburyo udepasa izindi kugira ngo ziraparitse do komeza imbere umuhanda ujyana kata imodoka batwaye ni kabarangarura kata bakavuza induru bakegama Range Rover se wakwega mujya he imodoka kuyikata yose ikicara hasi acamo uyu nawe acamo arakurikira iki cyana cyari inyomeko kweri gore byari katwaye imodoka nziza gifite akabara k'ubururu ko ku ruganda sha karange ko ku ruganda ninjira muri car free zone mu mujyi kwa barujama ninjira kwa rujama do car free zone ngenda numva ari kwa rujama hakuno ana nindi nako nta car free zone ikibaho hasigaye habaho kwa rujama hakuno sikigariwe hakuno cyewe imodoka yicomora hakuno aba baratumuka nabo barakurikira filime witonze ceka bucece mu muhanda intambara zabaye intambara sikigariwe hakuno masaha y'umugoroba umugore bamwometse manuka kuri esikariye gutyo umukobwa hakuno sikigariwe umusore yakurikiye iriya briefcase arayishaka usibye n'ibyo uyu mugore yamwiciye umubyeyi bivuze ngo arashaka kumwihoreraho Israelis, where are they? hakuno mu muhanda barawinjiye kata gutya urakata hano arabibeta arabihena babyita kwihena umuntu arabihena Eje mwana jeka tujabutse dore nguriya hakurya bamubona hakurya ari kugenda mu muhanda uteganye n'uwo barimo jano traffic jam abutyaje kugira ngo utamugonga mwana bamuturuka mu rubavu gukora yaparitse ahita agonga imbere asubira inyuma uyavayo cyewe pita amazuru y'imodoka binjira hakuno binjira mu iduka ry'abandi hano uzanyishura ibi bintu byose iri duka n'abakinga mwe yaje asakuza bahita bamwica gore n'umwicanyi Rusi sohoka mu modoka mwana hakuno byivanga marabigenderamo hebe welcome. All right, that's it. I'm getting sick of this. Come on. Chebi minuta birambiwe. Genda birambiwe. Bana yadukurikira umugore yadukurikiye sasa none warabakurikiye. Abari imbere. Askigari we. To abari hejuru bamuri munsi uyamukozaho. Aca retroviseur iguza imodoka agendamo.
akamodoka katarengeje miliyoni 2 aca retrovizeri ya Range Rover. Kigali we akuno izi spotlight zayo ukuntu zihenda. Akuno masaha y'umugoroba mu mujyi intambara yavutse. Intambara yabaye intambara. Tweka Audi A1 unatwaye Range Rover Sport, imodoka nziza. Yapu kamodoka kabo, imodoka zagize gutya zirikaraga zombi sinzi ariko zarikara zirenga umuhanda masaha y'ijoro. Iyi ntambara yahereye mu gitondo nimba mubyibuka. Akuno imodoka irakomeza. Mabuja ndiko nibyo irimo atari byo ndimo. Mabuja yagufatiye briefcase yariya. Bebe aba bacuramye imodoka kamodoka kabo kabacuritse. Bebe kamodoka kabo kabacuritse. Oh, Will. Willy bimeze bite? What a mess. Bega ukuntu ari ibisazi. Bega umwanda. Looks like you're gonna need some more stitches. Bisa nkaho uri buze gukenera ibindi bipfuko. And your n'izindi ndodo, sorry ndodo. dead friend too. Niyo nshuti yawe mbona yapfuye. Your mother's gonna freak out. Nzi icyo mama wawe ubwoba buramurenga. Is that your father's gun? Hey, yo ni ambunde ya papa wawe. Dore umugore tari kumunyega, babyita kunyega umuntu. I'm sorry. Bari. Sorry. You looking for something like this? Ushaka ikintu kimeze nk'iki? I'm sorry. Babarire. Mugore n'ubwibone. You looking for something like this? Gushaka ikintu nk'iki ngiki. Mu mutima. Gwaraciye baraguza isasu mu mutima ryaramuriye. Hey! Manutse gutyo. Rimwe. Kadima na shikadima likadima kadima. Hakuno. Ya munya Isiraheli. Yaramwihereye. Tuje bahereye filime kurasa kumurasa gutya byari byananire. Wa munya Isiraheli tayari. Hakuno. Uyu hano. Icyo bishakiraga bo ni briefcase yabo nta kindi bashaka. Umusore nta rwango bafitanye, nta nzika, nta ninda y'umujinya, nta n'injinjimira. Wapi. Uyu hano. Tabacaho. Bavanyemo abo ngabo baranabatabaye bo nta rwango, nta mutima mubi, nta njinjimira, nta ninda y'umujinya. Barabatabaye. Yari. Hakuno. My sister. She's hurt back there. Mushiki wanjye yakomeretse ari hari inyuma. She's halfway to the... Umura bahise bamwerekeza kwa muganga abasore banje mwana. Tuza wumva utuje. Your father. Papa wawe. For all the hell he caused us. Ibibazo byose yaduteje shausko. We'll be proud of you. Yakaba yateye ishema nawe byibura nyuma nanyu murabikemuye musore. What about my family? Hanyuma se umuryango wanjye. Umuryango wawe ni ushaka. Nye? Nika. Ze gutya. Hakuno. Cyangwa yawusanze hano. Murumuna we, mama we, na girlfriend wa murumuna we. Sore yarwanye intambara ikomeye ntako atagize. Yavunaguritse bamurashe bamugize bate. Nta kuntu batagize. Byarabaye. Igarukira no kwa muganga. Mukobwa mushiki we hapfuye papa vumbura undi mushiki we. So pretty well out there for kid no shit.
Mwana wakemuye ibibazo mu buryo bworoshye ari bukomeye ari hanze nk'umwana utarugize ikintu na kimwe azi ariko ukabikemura. Reka nkubwire ngo wanyemeje musore. Thanks for helping us clean up our own mess. Wakoze kudufasha gukemura uyu mwanda wose hari abandi bahise baza b'amakoto. This mean I can go home now? Ibi bivuze ko nakwitahira imuhira. Whatever. Cyane icyo ushaka. But I think you should really consider another line of work. Ese wahisemo akandi kazi musore. You know, your father was an honest man. Urabizi papa yari umugabo w'intungane pe w'umuziranenge mu kazi. Wabarire ko papa yapfuye. Thank you. Koze. Waje ukadukora. Ako gira ikintu ngubaza musore. Shoot. Yego. What the hell was in the briefcase? Bundi muri iriya briefcase hari harimo ibiki. There's only one way I can answer that. Hari uburyo bumwe bwonyine nagusubizamo icyo kibazo musore. Icyo kibazo mbajije. Hano bahise baza kumwofaringa akazi muri CIA. I've got to go see my family. Reka nje kwirebera umuryango wanjye nako ibyo washaka kunsubiza byihorere. Bari kumubwira bati koke mu ibibazo twabonye uruwa danje waje ukadukorera n'ubundi. Yemwe. Akuno wa mukobwa nagariwe. Azaba beshya. Azaba nka babasobanuzi bitiranya umwana na nyina. You told her about me, right? Wamubwiye ibyanjye se. Didn't really seem important. Nabonye atari ingenzi mwana. Thanks. Narakoze mwana. Narakoze ni mushiki wabo. Wagiye kujya kumureba kwa muganga. Dore nyina to. Yaje kureba umwana w'umugabo. You should go and introduce yourself. Wagiye ukamwibwira se mwana. Wagiye ukamwibwira. Kari mushiki wawe n'ubundi. She is my sister. Cyane pe ni mushiki wanjye mwana. Imiryango ni gutya igenda ihura. Igenda imenya n'iki hirya hino abari baraburanye ugasanga barongeye barahuje. Akuno. Ebe. Icyamfasha filime ikaba irangiye. Menya ko na filime yacu ari uko igenze. Mwakoze kuyireba. Abisha abonema namwe mwakoze. Abadashaka kuyireba. Jo mpamvu. Mupfuye ntari. Yarata ndababeshya mba ndi kwiterera plage. Bakunda niyo mwaba mutankunda cyane ko ntahumeka umwuka musigaje. Yeah, see you. Uzabona ni mu zindi filime zikurikira. Ciao ciao, bye bye. Bye.
Amasomo ameze gute? Amasomo ndiga neza nta kibazo. Okay, byiza cyane. Yego. Mucyo. Ushaka ko tuganira iki? Ntago ari ibintu birenze. Nashaka kumenyesha gusa ko hano hagiye kuza akazi ni wanjye kandi azahamara iminsi mikeya. Okay. Nabyumva. Harimo ikihe kibazo sa? Nta kibazo wumvamo. Icya mbere azajya ararana na mimi mu cyumba kimwe. Ikindi bashobora kuganira bakavuga ku by'amafamiye. None Mimi aramutse amenye neza ko mu tuvukana mama wanyu atarimo Mark, nta kibazo wumvamo. Nose ntabwo babitekerejeho ko bashobora kuganira Mimi akamenya ko twamubeshye ko njye namwe ntacyo dupfana. Oya, nta kintu ngize mbitekerezaho. Ahubwo se dukoze iki? Bitekerezaho nawe ubwire nyine umva se bitagoranye. Ahubwo nakuntu sabwe umubyara wawe akaba aretse kuza. Byibura Mark, famille mutimenye ko umubyara njye agiye kuza kunsura nkamuza byakwitwa ngo iki? Okay. None se wamubwiye yuko ufite akazi kenshi akazazo ufite umwanya n'akazi ufite? Ikintu gishoboka asanga aza hano naba mpari cyangwa ntari akahaba. None bari kumubwira ngo ntiyirwa aza ngo simpari. Okay, nta kibazo. Mubwira ze ahubwo ntazagire ikintu avuga kigendanye na famille yanyu. Hari ikibazo cyaba kirimo? Nta kibazo. Mubyara wawe uzamubwire kuzamusobanurira igihe nikigera. Si yabyumva? Sawa, reka tuzabikore gutyo. Nta kibazo. Mujana gukora iki se ko nzi ko inzira ijya ku ishuri yanyu idahura n'iyawe? Ariko dusanzwe duca hano. Kuba twakunyura rero ngo tujye ku ishuri mba nta bigoye birimo. Tugende. Singatu uyu munsi ntabwo turi ku ishuri. Ntabwo turi bujye ku ishuri? Aho rwose uvuze neza. Uyu munsi ntabwo turi bujye ku ishuri. Turigira hano mu rwego rwo gutegura neza examen yacu. Ariko no ku ishuri twahigira. Ariko se Mimi ni ubwa mbere usibye ishuri? Oya. None kubigize ikibazo cyane kandi atari ubwa mbere. Erega yuko ko ku ishuri niho hantu dushobora kwigira tukiga ibintu byinshi. Kandi uzirikane yuko Danilo ari na mushasha. Ubusabano bari bubone twasibye twese ishuri. Kandi tunagendana biravugwa gute? Barangiye nongera ikibazo. Ahubwo ubwo twemeje ko tutajya ku ishuri reka twicare tuganire. Nari twicaye. Tugiye kwiga turahera ku kintu.
Mwaramutse mute? Twaramutse neza Maka. Mumeze neza? Yego. Murimo muriga bikajyamo? cyane. Biza cyane. Mugire umunsi mwiza. Okay. Mbaza. Reka ninanureho gato nze dukomeze. Mark. Katuvugane wagato. Nta kibazo. Hari ikibazo waba uzi Mimi afite. Si ikibazo cy'ukuntu. Ikibazo cyari cyose cyatuma atamera neza. Sha, sika nta kibazo afite. Asundi ko turi kumbaza ibyo bintu. Yabazaga gusa. Sha, sinzi. Nta kibazo afite. Kandi ntabwo wambaza ibyo bintu. Nta makuru bifiteho. Mfite turaziranye. Okay, nari tubyihorere. Sawa. Biriwe? Biriwe. Ko mutagiye kwigira ku ishuri habaye iki? Kubera turimo kwitegura examen. Rero twahisemo kwihuza tukigira hano. Kwihuza mwitegura examen mukabikora hano mu rugo urumva ariko byaba byiza kurushaho muri kumwe n'abandi muri ku ishuri. Professor wanyu kwasobanura he? Oya, impamvu nuko nyine turi gutegura ama examen. Rero kwihuza tukigira hamwe nibyo bidufasha cyane kurushaho. Namwe muremeranya nawe yavuga? Yego. Yego. Okay. Hawa. Ndakumva. Aho ni sawa. Ariko ukwiye gushaka andi masoko menshi akisumbura ko dufite. Kuko company yacu igomba kuba ari yicuruza amavuta menshi mu gihugu ndetse no hanze yacu. Uburyo byibuze mu myaka 2 tuzaba tugeze ku rundi rwego. Sibyo? Hanyuma ikindi nuko nifuza yuko uko bisa kose ni wowe ubagarariye isoko cyangwa se marketing. Kandi marketing babizi ko niwo mutima wa company. Bikore nk'ibyawe rero si ngombwa ko barahubira. Urikuna ko muri iyi minsi nta bikinira. Uvuze ngo sawa. Niwe. Yes. Ngiye mu kazi. Dusubire. Banyatse amafaranga ngo nkunde mbona akazi. Ewa nakubise ahantu hose mfundira ibiki byose nkora ndashaka ndayabura kabisa. Noneho ubushize nubwo nabahamagaye barambwira ati baragatanze kuko babonye ngiye nta gahunda mfite to.
niko byagenze winseka man sawa akazi keza guys mwige neza sawa akazi keza okay nawe amasomo meza ndacyari hano ahubwo ndabona ngiye kongera kugenda hari ibyo ntatunganyije. ukaba uri kwiyumvira gutya ni ibisanzwe rwose simurase nawe ugiye cyane rwose ndagiye okay nawe watahagwa ari najya nari ngiye kureba akazi ndabyizeye ndaza kukabona nubwo yari ifite ntacyo bitwaye nta kibazo tuganire. Mbese reka ndebe hariya note mfite hariya ndakeka kino turi bukibonemo kandi Danilo wabonye ubwoba mimi yagize igihe yavuganaga na uncle yewe sha ntabibonye kuko igihe yasezeraga Mike nabonye ngiye mu bitekerezo nkabona ntari hano hafi sha icyanze cyane muri no rugo harimo ibibazo byinshi utazi n'ibijya mbere yego none se ibyo nakubwiraga siyo mpamvu kugira ngo tuze hano kugira ngo tubashe kumenya ikibazo mimi afite ndumva sibyo akantu naboneze rero kavuga ngo zino ni zimwe turaziteranya 2x plus 4x equal to 5x noneho iyi ngiyi ni known number sibyo known number irakoreye noneho nitugera ngaha kuko turashaka gufindinga this x x rero kugira ngo tuyibone birasaba yuko inota yacu tuyizana hano aribyo dukoze aha ngaha ntuzi iyo positive igiye inyuma ya tuza aha ngaha dusanga yuko x iri bungane na kano gaciro tugabanije kano right yes yeah Kishani tena mushi tena bishima nake tuzakomeza ejo basi ni mwakoze ikiwe tagize umumaro ruguru ariko byanda sawa bye gunaheje kushuri neza sawa ndabikeza
Kaira. Meze bite rero? Meze neza. Meze neza. Shanga ndishimye ko uje. Mvuga nayo gusa. Oya, agaruko numva gutari buze ahubwo nyine nuko nzi kuri buze utinze. Buri gare ko nta mpamvu n'imwe yatuma naza kandi ngomba kuzira igihe. Twageze wowe. Samira ko njya gitaho kamate kafungiye umuryango uzageze. Kendra. Uragenda nongeye mwita ku mwana rero. Nubwo nyine. Wanyitagaho mbere se. Shaka rero warakuze maze ubashaka n'umugabo none ngo nongere mwita ku mwana. Aha. Ngo nyine waracukije. Oya ntabwo nabicushije ahubwo wenda nzajya nkugurira twabombo. Twatubitwa ku gato bakundana. Nuko bomba. Basi wagiye uvuga ibiraha. Thank you. Come on, basi. Amen. Nonje woroze. Ndavuga ko gahuri imisi n'udawaruze byahakuko. Birarenga n'umuti. Umuti uvura iki se? Cheka ikibazo cyawe we nabyo. Oya. Karibu. Murakoze.